Abbaayyu yoo mando urro egeego. Abbaayyu urra fuudheema. Leema ikkai. Ikkaa fuudheema. Leeyye maassaamme biri fulle. Ummaanii. Abagaasa bola. Abbaa bajigo atti utan. Walle kanniin. Adnu fayyaan. Fayyaani. Wal kanniin. Adnu fayyaan. Wal. Atti utan. Wal kanniin. Adnus mabartuma nafanteena. Madile aman chafu. Madile. Ana chafu wal abagaasa bol wal. Abagaasa bol aful lebe aful. Esa wal kunni. Aful. Abagaasa bol. Adnu fayyaan. Andalai wami galati illusi. Ankari kokam. Ankari qagomi hatti abagaasa boli bette wa gurreemi. Sami kulachung. Maloka torrito. Ani kidhan maturra qapmaani keechu allo. Waashi xummaa ban. Xummaa. Hiqqeenu. Timma mancho kam. Yiggo abba bari haatu dimbatne. Beeko ma abba bari haatu dimbatne. Adnu lalliteen hin ba'i bagichi beeta kiristaanan yoon taba xaloti mineen yoon taba. Uusata waan akkannen yoon taba. Beeko ma abba bari hannu marte. Higgo abbata. Zaraammi woroodini. Lombisi heellisu ba'anteen issoo tooqii laqqoomme anini. Abba fa'oom. Waalto abbata mota birenne biita. Qooti yoo hiikaba marroomi. Hika qooti baani. Ache daggoonte eggaba. Ache manne isaa enoga daggoonte kaba laqqebe fa'oommi. Itti xiqqeeb. Es waalta abba bari ammoo kidhee hangisuun kunkuyoon. Waalta abba bari afeekkibee ba'uunka. Damuuma Afrikaa heellisoo beetuti ittante. Saantima angaani gishke oiche. Gibbi fadde. Karagge ibeechu meexxe caqashee. Seexaanu abbi shiqoora. Laafa manna. Xorboga kelemele ayike echalaphana. Abbata mi assayyoo daggeenta. Xaloti mini marteen umboga. Goddeeras kaddeen umboganeet. Hawwadayyoodne. Teelli kamayyoo. Abbata mi affeena yoonta wal barhamus yoo ba harbu yoo ba. Harbichi marri sanna illan qaxe yoo bar koche. Yaa ayiteenani. Mate ammoo angisuun qaayiteenani. Mate ilaanchisuun qina yoo yiteenani. Abbata affeenanta. Yaa awwala bare doorre magani bar magane bar. Onta dumit le aduma umuru he'een umbu. Qashaayyoo baman. Zakko gaabbiteenanta ankulayyoonke. Magani mini awwanne. Qulaachoo man. Abba bari haatu dimba. Bereeko ma abba haatu dimbaki. Qulaachoo mi biakki nebecho awwanni keechu walleemme. Agurre wayano kidhan kidne kulayyoon kidne. Haati seexaanu kaan astayyoo nu daggeenta qormiteenta. Walu bari woman. Anu abbat ikano qayyoom ay yema angisuun qaa agayyoon jiteenan keechu maranteno. Fool shudnetnu. Xaloti mineen yoon taba. Agurre ekkeenoche. Anini bir abbish atara manchu. Shokka manchu ke ani. Daga. Ayen kultayon. Xaloti mineen noro godderchu si kadumbo manchu. Hika xaloti mini manumbu dolla. I anna qardi buushi keech. Gakka ikuchish fuuchishe. Sintichi isammut illan qate. Wilili tunni tan keech. Maarbaatu korronti xaleen kaphitanen galayyomme. Wasat abba ike itumbo mini amat angadana mita dana morot sulta ise magan qorabuse ise magan qorab I maganu galatam minis fan qallo mich kaudu gisanat ushe tike gish galayyo ku alame en naytenotche maganu awwadniye an kullenki abagaz opol afeekkibi baunka ate sa tunte balakani tayonti kulacho manchon maganu abu ane maganin ta saknya sawayo hatti kuta ana mabarine beskrana agami Hamma barinet abba magani ibalaqami. Yan sakmi siyaasa yoomen kees ammoo maganu bitorre. Ache kanga kai ready ya ka keme alish ka man bagani. Ache kanni zakin am beskrana. Kes? Zakatitan tona unti tona lama illan qate annan no ongela wanun ko alta. Maganu gonnen no ani alladlen no barini. Fa eno konta kullonki. Manchu ma fa'am. Maram bayite entada qoddadunu ko kendunu annise. Manchu fa'am ba. ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ የወንድማችሁ አገልጋይ ምስጋና ይባላልኝ የሚያገለግለው በከምባታ ዞን በቀዲዳ ጋሜላ ወረዳ በጠዛ ገርባ ቀበሌ ውስጥ ነው የሚያገለግለው ነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም ድምጼን ብሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ እገባለሁ ከእርሱ ጋርም
የካቲት 15 እስከ 17 ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶላችኋል። በዕለቱ ወንጌል በኃይል ይሰበካል፣ ለበሽተኞች ይጸለያል። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ድንቅና ታምርን ያደርጋል። በዚህ ቀን ሁላችሁም ተካፋዮች እንድትሆኑ በጌታ በኢየሱስ ፍቅር እንጠይቃችኋለን እና ተጋባዥ አገልጋዮች እኔም አለውኝ፣ ሌላ ነቢይ ደሳለኝ ቡናሬ ከአዲሎ እና ፓስተር ዳዊት ኤልያስ ከጋሜላ፣ ነቢይ አድሴ እርሰዶ ከሀንገጫ፣ ተወዳጅ ዘማሪ ሰንበቱ ዮሐንስ ያገለግላሉ። እናገለግላችኋለን። አድራሻችን ጠዛ ገርባ ሐሙስ ገበያ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥራችን 0959675962 በዚህ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ታገኛላችሁ። ወዳችኋለሁ።